Presiden ke All India Congress Committee Mallikarjun Kharge haga hendre teri ujemang arajar arpusan kat kum khubor de Hindu ulakin no bo menteri rang ba do kari India Narendra Modi uyok kaipot bemsngai ha Kashmir kata laisngi shwa ga jingjia siat yap jangki arpun rengut ki breo ha Pahalgam de ki lekno Lashkar e Taiba manaka arpu artrik uyayong arajar arpusan ukhargi ulo ong baga sarkar pedeng kala kubur baga dan gajing pel jangki borsen tiat ha gajing yalang jangki sengsan hima bat ongru baga dai ban kit kli namar gajing bempen klan bor pahara susu ha Kashmir ban yadai ki nong song snong unu he ka kongres ulo ong ba uyok ya gajing tip ka balai sngi shwa ga jingjia ha Pahalgam la pha kaipot sho Modi bat kumta Modi upepno nagabalej sa Kashmir daga bakenno ba haba ka kaipot ka ong bakam yahab yu Modi ban lej sa kateke jela namar ka jingbam singan ukhargi ulabo jingkeli babalei Modi pentip shiki boryada jongkari ki bor sentiat ki bor pulit bat ki bor yada khaput banyada ya ki pajba ula benrap sesu daga baong bahaba Modi uyo jingtip upep nagabalej sa kachingalang henry pat ban penklanyi ki boryada ha Kashmir kani ka jingkren jong khargi ka dei ha kachingalang pajba sambidhan bachao ha Ranchi ke jela Jharkhand ha ka ba uloong ha kachingalang ki sengsan hima Modi ukubur bakadon gajing phel ka tanat sentiat bat kumta ka sarkar pedeng ka dei ban shim jingkit khale halor ka jing syasiat yap ki arpu hundrengon uloong ru baka kongres ka don hadin ka sarkar pedeng ne ka benta ka jing jubab ya ka ri Pakistan hadin ka jing jia ha Pahalgam namar ba kari ka kamkong san banya ka parti ka nyam ni ki jaj benreu ki kerdan ba pher kat kum ka khubor na ka NDTV kala pelat ya ka khubor na ka basdang ba ka BJP ka penrem ya ka jingkren jong Kharge u ba kenno ba ka sarkar ka penkela ya ka jing thmu lej Modi ha ka ba ula dei ban lej sa Kashmir shwa ka te ka jingjia ha Pahalgam ka BJP lingbao nong aiktin jongka utuhin Sinha ulaong baka kongres kam don ay ban pensisya bat ong baka donbet ka jingduna ha ka liang ka jingpet ngor ka balam siya ka te ka jingjia kiway ginong yalam ka BJP kila ong baha kaway ka liang ukhargi uong ban yang teli bat kari ha ki jingyalang bat ha kaway pat ka liang pat upersyang ban pentelot bat kila ong ba ukhargi uday unong shet kala साथियों देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है इसको हम सुधारेंगे जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें ये हमारा पहला सवाल है और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था ये मैं एक पेपर में पढ़ा जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को सिक्योरिटी को वहां के पुलिस को वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया ये खरगे साहब को क्या हो गया है क्या क्या बोल रहे हैं एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जब जान रहे हैं कि
तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? हमें बहुत पीड़ा हुई है। आज हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। खरगे साहब, क्या हो गया आपको? कृपा करके कुछ तो समझिए। आज पूरे देश में जनता एक है, सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीएम जानबूझकर नहीं गए कश्मीर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। Mr. Mallikarjun Kharge, the Congress president, today has made treacherous statements similar to a modern day Mir Jafar, and his toxic, baseless, unfounded rant against Honorable Prime Minister is most deplorable and condemnable, and Mr. Kharge's remarks are unpardonable, indefensible, and cannot be forgiven. The whole nation is appalled at the way in which the Congress President has made these preposterous remarks, and everybody demands an unconditional apology from Mr. Kharge, and he should also come clean on what kind of inputs he's received to make such outrageous remarks. While the Congress leaders have been, consistently, if you've seen, trying to lower the morale and attack our valiant armed forces, they have also insulted the integrity of the mourning families. While all this happens, Rahul Gandhi maintains a calculated silence. He never says anything. And today, after Mr. Khargeji's, toxic rant, what has Rahul Gandhi got to say? Is he not going to condemn these outrageous remarks of, Mallikarjun Khargeji on the Prime Minister? Or he cannot control anybody. The question is, one is wondering now whether Rahul Gandhi is indulging in hate ventriloquism, and is he firing on the shoulders of Congress leaders and today the Congress president? Otherwise, he would condemn and take action against these people and control them. Habatin, page bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut page ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya